Жақсы, мараңармен. Что, мы начинаем наш концерт? На листе календаря 23 февраля, а значит, много есть причин поздравить дорогих мужчин. Чинят крыши, мебель, рамы, на рыбалку ходят. Мама, правильно, кто там ответил? Бардық жақсы тілек мақсатыңыздарды Аллах қабыл қылсын. Сіздерді урматтап, дайыма қадір-баққа ие болып жүру бақытысынан құр қойылсын. Алыстап судың шағынан айтылып сыңғырамда Урматтуу жигиттер, силерди бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Баарыңарга кааларым чынден жолу узун өмүр, бактылуу талайлуу болгула.
ушундай эле созулгон бузулдай үнү менен созулонуп келген Алыбаева Айдаламаны дагы ушул биздин үнүбүзгө береке, ар дайым өнөрүңүз, талантыңыз өрчүй берсин, ар дайым ушундай жакшынакай концерттериңиз көп болсун, биздин ата бабабыздын көңүлүн ар дайым кубаттап колдоп жүрө бериңиз, сизге дагы ден соолук. Ушул Даслан сизге атайын өзүбүздүн атыбыздан дагы бир жолу ийгилик, ден соолук, өмүрүңүз узун болсун, жакшынакай ата апалардын көңүлүн эч убакта чөктүрбөй, өзүң да чөктөй, бийик тууга жетет кылып ойдойбуз. Давайте поаплодируем. Большое, огромное спасибо благотворительному фонду Алыбаев Дастан. Akçol kişilerge Allah razı olsun, ben soğukta doğrular. Düşünlerge iyilik, sizlerge gelgen konumlukta bular. Çok rahmat. Amin. Eşlikten kem bolmoguna banlarım. Allah Teala'mın kanca ömür verdi, sonra yaşayasızlar. Rahmat ömürü, baktı Teala'ya versin. Altını küçükleri. Bizde gömülü alıp yesinlerden çıkarmayı yetkilileri bırakma, ömürlü baktağıyla bana hepsini atlatma. Orvanızlar. Құдай бұйырса, жылда маман шықса,